Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakabentai ki janpong juti tiaring bat ki wede ki jingdon kam hakador kababebha wanchikayo India kabadon hamaulai nongkwar. The man national player, kamu the man national player tetap ketua le cisnem untuk naik ketua. Ngai jangan tipi wada yo ipi ketua ni. Season kau konsumnya ipi kamu ini tetap por cisnai tam ketua wada ka program atau ka Aurora Eagle program. Ini wadah penyet dak AFC All Asian Football Confederation kangwa man la kari MG lelingut ki ketai lingut ki chalang kita ki ketai chalang to wa haka national team to bukite hi wo candidate bukite hi wo yela dala du ite man dapigi jet si katu kan ni lelingut ki kena chalang ki wa po kapasnem. Tadi one him interview di dalam online, di exam dah online. Tadi him interview rupa berapa udah memang hayung asam. Masih susan katu mas hendak itu, ada setiap mas hendak interview, tadi pahak mail gi, tahu dia uman kamu win atau brand ambassador yang kata ke Eagle program. Dah kata ke Eagle program. South Asian ini lah South Zone kawi atau Central Zone kawi. Kita lagi R Zone dah mikir R teli kiri, WM hak kita program. Interest hak football. So kemen ong le wah hani por le. Bon ki WM ini. Ham tam nudu het senong. Secretary senong. Bat yo MLA umramong i man ki player ball. Season kesini. Ekople kerpang heni por yau MLA yang kesenong i oman le ajut por minister yang ke Sarkar Meghalaya wada yigi